Hagar pa pratrik uni ubnai ke FKJ JP hapo iya akmat u presiden ke Jainte Hills zone u Tuesday litep bo presiden ke West Jainte Hill District Unit u Damian War dalaya chemgi ya ke superintendent ke Jowai Civil Hospital yalong. Ini ilaya chem ke sen to hadin wayo ujor na kipaj ba wom kerekam ke kor x-ray wa scanning hakani hospital iwa depan bor ya kipaj ba wo laile ye ini cekithau ki brusemen. Hadin ini ia chem dalai paj kile ya ke kamera x-ray ke wadang dep cena ini wadem ke wadak kerekam lakatu kat nisngi. Hadin ini neliang udamian war de ongu wadap ki dokumen wo yu wa ke x-ray kam juk ke scanning hagani ke hospital daman ko ke wadak kerekam tang wa ke kor CT scan empu em go hagani ke hospital. De ongu le wa ki tes wa le daman ki wadale hagani hi ke hospital de wa kentu ya ki paj ba wo le ya kini ki tes kam juk ke x-ray wa scanning pen hagani ke hospital. Neliang Tuesday litep de ongu wadang emchu iduna hagani ke hospital kam ki wa kere na duk ki nurse ki doktor grade 4 wa kiwi. Dong le wa kaseng ha kisngi wa wan dawlaya chemgo ya ka menteri kecnat ichai ikia. To ne kisngi nagaliang yong ka FGP jantia hi ro wi hadin wo yo complain ni ne hadin yo GTB na ki pajba wa to hagani ka civil hospital ko em hani ha yelong wa chem yo jing complain ni pajba to em jing duna khamtam yu to wa ki wa thiak jud ni chem wa complain ji to wa mem scanning lene itu wa ki test tu bonjai ini kalau kamu tanya kalian yang ke FGP ini kesini da lai cemu ka superintendent yang ke civil Jowai ini hilong aku lai cemu ka markmat karena kalian yang ke ini kesini da dapat jasa dokumen le wa cemu ka ini kesini kan kalian yang ke da aging tip ka senwa ya kan ni ka thau x-ray wa woro ajkate akan ni ka hospital memgo redap jasa kun kroni kesini da ejing tiba iwa ini jisi arsini de mangko perekam imha ile agini kisni poro dep katam gajing khana ga yongka iwa uto wagani ga thau x-ray uto sigo henrai hap ki order na do na give na bar state ite da bampor ko henrai ne kisni wan agini kisni arsini na yang kar khana ga iwa de yigi perekam ba kau man gate nagliang yang pai ba memdi jingkuslai gi wa uduk cha ki private hospital rai de yi gi agani ka thau ba hejo ipor wa hito wa scanning la dem ni hanrai kudang duna hi gajing chem yong ka i to wa dem ka CT scan but kamju wa jing duna agani hospital to duna ki manpower but kamju kamtam go jing agani hospital to kam go jing khana yong ka to wa duna ki security le kamtam hi permit hi yong mo ki bon ki kisat bon sin ju kam khana ki kam yud ile to hi permit than mi ki kis ko bonjai ko rap man serious tite da chem go da naliang ka khana go jingduna yang kiman powar kamtam mi security go kre heni mo hai kamtam mi permit man ko jinge ha yaki to karo kamte nagaliang yong i kam ka sen ne gasngi hwito wite gi wigi de biang ba gitu go duna nagaliang i sen wa hagini gisngi le hagini tiya go dawan ni ulai chemil ni pusnya cho bor ka sarkar to nagling i sen FGP Jainte Hill Zone dekat yang West Jainte Hill District FGP da lai chem superintendent jito jing kam kau deklam khmat yang presiden West Jainte da ini ling sen da bo appointment you minister untuk pa health department kau amprin ndo jito dang bun jing duna jing kam milong ma kat kuman ni di por ipat ba kat kuman ni singidap di san bran rubana di x-ray membiang dan rain an hadir recam superintendent sasup visit di khmat one visit di x-ray di biang sa udang MK muta segala CT scan jing tok staff nurse ki for grade le dang duna ni hospital civil ilong pasal ke security la ini lingsen wa chem madam amprinondo di mana lingsen ku penam kamu jing duna ni civil ilong knong pajba yo jungto ki kinong chok chnong ai lingsen di te bridge